G1 Solimaka Channel What is that in your shop? Mga delele. Tonani le shop. Meta badinganga. Oh, okay. Mtakata Studios Home of Technology. Veringoma aitichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na mxado. MNP Cakes and Seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ku bakela khekhe ya milorho ya wena. Pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cupcakes, cakes, biscuits, muffins, buns, scones na all types of dishes. Wa rhumela email eka email address ya makondonsovop@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913. A swi bihangi no vhakela Facebook page ya hina Makondonsovo Polite. Riperi na kum amukela ka G1 Solimaka mu channel loyi amukela ko iwan'wina the one and only G1 Solimaka mu hi ri live namuntlha ku ri sonto wa kahle wa the 30 ta May 2021. Ni khana amukela vanhu hinkwavo hi nga languti ngopfu ku president a va vulavula hi yini hi vheta hi nghena mhakeni ya hina. Amadamdeni ya siku ra namuntlha hi na sesi loyi ku nga tiyiselani kumkumu wa le Gumbani loyi anga ku rileni hi pasi. Before ni hlamusela swo tala ni kombela ku hi twa xitori kusukela eka yena hi yexe. Vito ni kumkum tiyiselani ni bebulelo Gumbani mara swisani kumeka ka Mdavula. Ni ti la ti mhaka ta ku anina ID ene na ku kuma pasi swa ntikela. So swi nga leswiwani sungule ku swi tiva loko ni ri ka grade 5 ku mina na birth certificate hi mhaka ku a xikolweni va tshama va kha va yi demanda ene loko ni fika kaya ni vutisa mani a va ni hlamusela ku a va zangi va nga ni tikisa certificate hi mhaka ya ku vona na papa mina va vi va hambana and then vona va hlweleli ku kuma pasi ku loko na vona va kuma mina a va ri vatsongo. Va kume pasi hi 2008 laha loko se va sungula swa ti-process kwalaya a ni na mina ni nga ta hemba hi ku a ni zangi ni nga la ku tiva ti-details ku swi vi swi endlisa ku yini. Ni vi loko masiku hinkwawo ni va kha ni va vutisa evidence leswi swi ta sungula ku loko swa pasi swi sungula ku la ku endleka a ku ri 2017 laha ni nga pfuniwa hi mani van'wana va home base kusuka Gumbani. Loko va sungula ku tekela mhaka leyi enhlokweni va vulavula na mhani ku hi fanele ku kuma ID ivi hi ta hi famba hi ya Makwarele. Loko hi fika le Makwarele va fiki va nyika fomo yin'wana ku ni yi fila kwalaya ni vuyi na yona laha yi ya filwa a primary laha ni nga dyondza kona ne le tliliniki na high school laha ni dyondza kona a ku ri 2017 loko swi endleka. Ivi then loko se kwalaya ni va ku ni yima ni ta twa hi vona ku ni yimela interview ni tshame since 2017 liya ni ku 2018 ivi hi 2019 matsongo wa mina ku nga tintswalo va vi va hamba va va salasala ndzhaku va va fonela va va vutisa hi swa timhaka ta ti-follow up mara a ku nga ri na follow up wa ku loko interview yi nge se endleka ku na nchumu lexi vona va nga ta xi endla. Then hi 2019 before lockdown hi vi hi famba hi ya ka Malamulele laha hi nga fika hi la ku sungulisa ku teka ku la ku endla swilo hi vutshwa swa ID ivi se ni va fiki vona va fiki va ku ina bona va ta rhanga va yimela fayili leyi a yi ri Venda ivi loko se va kuma fayili liya ku vi ku disturb lockdown hi tshama va ku pfaliwa. Lexi nga humelela andhaka loko va tile va ta hi reportela case leyiwani va kombela na ku ri hi va endlela follow up ni suki na vona ya aka home affairs ya ka Malamulele na vona se si tiyiselani nkumkumu. Loko hi fika leni hi fiki hi lava ku twisisa ku nga va kha ku humelela yini lexi nga va ku xi kha xi cause delay eka pasi ra vona ku ri vuya. So va fiki va kombela pasi ra mhana vona
ebe va niketiwa rona va cheka va kuma ku sweswa swa ku cheka ku vana vangani na ku cheka ku nga va ku humeleli yini ku vona va kumeka va ri hava pasi. So lexi xi nga vuya xi endleka ve ri loko u hlweli ngopfu ku teka pasi u fanele ku za u ya endla interview ku swi kota ku twisiseka ku why u hlweli ku teka pasi, and then hi mpela un'wana wa vona lava va lava ku tekisa pasi na leyi interview ya leyi nga endliwa, and then ku rhumeliwa na tintiho ta Sestiyiselani a Pitori ti ya kambiwa ku a ve se tshama va va na ID number na, leswi swi nga endleka. So ve ri a swi pfumeleliwi ku tintiho ta vona ti famba na ta mutswari, swi komba ku fanele ku rhanga ta vona ti ya kamberiwa, ivi loko ti vuya se ku ya ta mutswari ta vatswari ti ya kamberiwa. Loko ti vuya se ti faneke ti famba hinkwato ku ri ta vatswari na ta vona se ti landza pasi. Se laha ti vuyaku se ti famba hinkwato loko ti landza pasi, ve ri swi fana na siku munhu loyi swi nga tshamiseka a nga apply rona pasi, leswi vulaka ku sweswo swi nga teka period yo fikela aka vo ma 3 months. Leswi loko hi cheka ta vona tintiho hi nga kuma ku ti yini a Pitori ti tlhe ti vuya, na ta vatswari va vo ti yini a Pitori ti tlhe ti vuya. Se lexi nga xota sweswi i ku ta vona na ta vatswari se ti famba ti ya a Pitori se ti ya vuya na pasi. So hi leswi hi nga fika hi swi kuma ka Home Affairs loko va kha va hi hlamusela lava va tirhaka kwalaya. Ni kombela ka ni nga va vuli mavito ku a hi hlamuseliwa hi vo mani mara i va kwalaya. So sweswiwani swi komba ku ri andaka period yaliya ya vo ma 3 months hi ta tlhe hi vuyisa Sestiyiselani va ta hi nyiketa feedback, na hina hi mi nyiketa feedback ka ti follow up leti hi nga ku ti endleni, because a hi vona ntsena va tsakela ku hi pfuna, va kona na van'wanyana va tsakela ku hi pfuna. A nghene na mavhengeleni hi ta vuya hi yisa mahlweni xitori xa hina. Yingisa mango ya pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios hi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Loko ni ku nyangatso foyinela vhele loko ni ku nyangatso vhele wo foyinela vhele a ni ri na ku borha foyinela vhele a ni na ku siringa foyinela ahe na milosa hi mina King Tsonga, ni yingisela channel ya G1 Solimakamo. Ikhensile yisa mahlweni hi xitori xa hina. Sestiyiselani va hi hlamusela hinkwaswo leswi va nga famba ka swona ku ri a ku va kha ku humelela yini la andleleni. Mi ta khomela nyana swin'wana swa leswi nga twisisiki ku fana na loko va lava ku vula ku progress va ku process, no tshemba ku xikulukumba ma swi twisisa ku va vulavula yini and a va lava ku vula yini. So hi 2020 ivi hi famba hi ya ka Home Affairs ka Malamulele, hi fika kwalaya Mantsongo va hlamusela problem ya ku ni hlweli ku teka ID, ivi va ku vutisa ku na malembe mangani. Hi ku hi 2020 a ni ri na 18, ni ve ni hlamusela ku ni ku la khoma 18 hi 2020, beta va ku swi nge hlweli ku ni kuma ID mhaka ku 18 a ni nge se yi khoma, a na ha ri na 17. Vivi vona va ku swi nga ni tekela 15 days. Se ni vi va heta va ni tshama ni vuya kaya laha ni nga tshama nkarhi wo leha va kha va nga hlamuli nchumu. Loko Mantsongo va fona va endla ti-follow up va kha va hlamula, van'wana va hlamula leswi vona va swi lavaka, va ku vona va tirha na swona ku swi ya hi system. Ku fikela laha last year hi September, a ku ri ti 9 ta September, va ni foyinela va ku ni ta ka interview. Nakona ka interview leyi a ni vitaniwa hi van'wana va head office yo suka Makwarhele. A va lava ku tiva ku why ni hlweli ku teka pasi,
nakona xivangelo a ku ri yini. Va interview mina na mhani va lava ku tiva swivangelo swa kona ku why hi hlwele ku kuma pasi. And a swi endlekisa leswiwani ni ri ka grade 12. Ka grade 12 a va lava ID, a va lava pasi. Ku ve ni tsala trial ni heta still na yimeli vona. Loko still na endla ti-follow up va ku vona swilo leswi a va swi tivi swi ta vuya rini. Loko ni ye va kha va byela ku swa ha ri Polokwane swi fanele swi tlhela information liya yi jika yi vuya va ta kota ku yi rhumela a Pitori, hi kona se va nga ta ni printela certificate. Loko se ni sungula ku lava ku tsala final a xikolweni a swi tika hi ku a va lava pasi. Ene loko ni ya a police station ni endla affidavit va fike va ni kholela swinene va ku vona a swi possible ku munhu a dyondza xikolo a ri hava ID. Ene swi komba ku mina no hemba. Then decide ku tlhelela xikolweni ni fika ni vulavula na vice principal ku ku na mhaka ya so na so. Vice principal va va foyinela ka Home Affairs va ku na mhaka ya so ene n'wana loyi khale a yete a ta register ID hambi swi nga hlwela. A ku ri 2017 loko i process leyi sungula mara still na namuntlha wa ha ri ku kayakayeni. Ene so lava ku tsala xikambelo hi swi tivi ku ta swi endlisa ku yini. Ka Home Affairs va ni vitana va ku va ta ni tsalela papila. Papila leri ro komba ku loko hambi ku ta mukamberi xikolweni a ta chekisisa ni fika ni n'wi komba rona ku mina ni ta tsala xikambelo ID ya mina ya ha ri ka process. Ivi then kusuka kwalano ni endleliwa swona se ni ta ni kota ku kuma affidavit yo ni ya tsala final exam. Final exam ni vi ni tsala ni heta ni va na problem na swona ni pasa. Loko statement xi vuya ni kumeke ni va ni pasini. Ivi then a ku na laha ni nga ta ya kona hi ku a ni na ID, a ni na pasi, a ni na nchumu no va na xitatimende lexi ni nga na xona. Tsandzeka ku yisa tidyondzo ta mina mahlweni. Hi khensile se stiyiselani ku va na n'wina ka nongonoko wa hina aka G1 Solimakamu channel. Hi kombela vito ra nongonoko i Phalalani hi luwa wu nga na mayelana na leswiya swi nga va kona swa Pastor Nxabo. So marito yo vona yo hetelela se stiyiselani hi wa ni vi loko after loko ni kuma ku ti-result ta mina ti humeni pasini ni tlheleli ka Home Affairs hi March this year. Ni fika ni kuma manager hambi manager or supervisor wa kwele ni fika ni va hlamusela ku ni zi ni ta endla LRB kwalawani mi tlhe mi interview mara a ni voni process leyi humelelaka. Vona lexi va nga ni hlamula xona i ku vete loko va cheka ka system swi swa mina information ya ha ri Polokwane a ku na nchumu lexi vo va nga ta xi endla ka nkarhi walowo. Ni to yimela vona ni twa hi vona ku way forward yi ta ku yini loko se swi ta va swi ri Pitori kumbe swi tlhele swi vuya ku ya swa pasa kumbe swa faila na. So a ni lava ku swi swa ni information ya mina yi nga Polokwane. Munhu un'wana na un'wana kwala nga kona a ni kombela ku lava ku pfuniwa hi way forward yo ni kota ku na hatla ni kuma basi na mina ni ta kota ku ni langutana na future ya mina. Hi khensile swinene ku kondza hi ya hlangana nkarhi lowu taku ni tsakela ku hi mi nyiketa feedback ya leswiya swa ka Pastor Nxabo. Ni ta mi tisela yona feedback ya kona ni mi hlamusela ku swi humelelisi ku yini kumbe xana ku humeleli yini kumbe swi fiki kwihi sweswiwani leswiya swa ka Pastor Nxabo ku endlela ku ri hi nga mi tiseli problem ivi hi nga ha mi byeli ku problem ya kona yi heleli kwihi. G1 Solimakamu vito ra channel ni kombela mi subscribe channel ya hina yi kota ku kula. Inkomu. Khaira Health Boutique Pharmacy and Clinic hi kambela BP ku kunguhata mindyangu, xikambelo xa HIV, ku yimbisa vaxinuna na ku tlhogomela swilondza. Hi nga heleli kwalani hi ku endlela medical fitness test, vitamin BCO, sexual removal, implant removal, ear syringe, antenatal care. Hi pfula hi Musumbunuku ku fika Ravuntlhanu awara ya nhungu nimixo ku fikela awara ya tsevu ni majambu. Hi Mugqivela, Sonta na tiholiday hi pfula hi awara ya nhungu nimixo ku fikela hi awara ya nharhu ni Ndzhenga. Vhakachela pharmacy kumbe tliliniki ya hina eka shop number 4 Randzu Bakery Complex eka Mdavula.
wa hi bela riqingho eka nambara 068 122 6699 kumbe 082 500 4781 wa rhumela na email eka email address ya info@khairahealth.co.za kumbe u vhakela website ya hina eka www.khairahealth.co.za. Khaira Health Boutique Pharmacy and Clinic, your health first.